Babiget Game of Thrones. Rai an oioù tudeno romanchou pe filmou da babiget, neket an dra neve Russia. Kalz a vehet zo bet anvet Natasha, diwar Natasha Rostov, a roz ez roman Liev Tolstoy, brezel a peur. Aliessan e veroet an oioù bihan der vugale, diwar stirad muion karet o zut Game of Thrones, herve ar gazeten izviestia. An anno aria a zistro aliez da skouer. Ur pla her a dilue. En Oural, daovreur gevel a zo be anvet petir a varis evel arhantermeur Westeros a mestr ar guzulikerien. Diou duden a ziskouei behan korvigellek. An oioù tudeno rikor ar alfe behan dibabet gant an tadou a mammou, vel Tyrion evit ar botret da skouer, a Daenerys, mamm an erevent, evit ar meret.